Ri khou dovha vhatanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Sa tshipida tsha u pembelela nwedzi wa vhufa fhala ha-Dumasi hu khou ḓovha na vhutambo ha Mutatisano wa vho-Nyalunako u ḓivheaho nga ḽa Global Heritage u bva mashangoni o fhambananaho a lifhasi. U fa zwinzhi ri na mulanguli wa vhutambo honoho ndi vho-Mbofholowo Mbodi. Lokovela vho-mme Mbodi ri khou vhatanganedza kha musi vha ṱalutshedza uri uvhu vhutambo no pfi Global Heritage ndi mini? Ndo livhuwa tshifho u ṱanganedziwa. Miss Heritage Global ndi pageant yene yo ḓo thomiwa nga 2012 na ṅwaha ndi ṅwaha washu wa vhu-10 ri kha pageantry industry. Miss Heritage Global ndi pageant yo fhambanaho na dziṅwe. Rine kha organization yashu ri vha ri khou celebrate no preserve no promote heritage and culture on a global basis. Vhutambo hashu hu dzheniwa nga vhatatisani vho no bva mashangoni oṱhe a lifhasi ri sa khethi uri ni bva gai, ri sa khethi uri ni amba luambo lufhio, ri sa khethi uri muvhala wa lukanda lwanu ndi lufhio. Zwi amba uri kha musi vho-mme Mbodi vha tshi ṱalutshedza zwa nga vhuḓalo uvhu vhutambo vhu khou dzhenelwa nga vhathu vho no vha ho vho-Nyalunako kha mashango a havho u mona na lifhasi? Yes, Miss Heritage Global iba iko compete ka international platform. Habo batho bene baba ba tshi khou contest baba ba tshi bono ba bo Miss Heritage Global hene ba bva hone. Ndi ḓo fha example yo no fana na yaspano South Africa huna musidzana ono pfi Zabelwa Hlabiswa u ḓo vha a khou representa South Africa u pfi Miss Heritage South Africa. So u ḓo vha a khou representa South Africa on a global platform yene iba I Miss Heritage Global. Kha musi kha vhutambo honoho raliho ndi zwifhio zwine vha vha khou lavhelela kha vha vho-Nyalunako kana zwine vha vha khou tea u gudisa kha musi kha lifhasi nga u tou angaredza? Zwone ri vha ri khou lavhelela sa organization ndi uri ri khou ṱoḓa uri vhathu dzi contestants dzashu dzi vhe dzi khou vha proud nga hene vha bva hone ngori rine ri vha sa organization ri vha ri khou ri ani ḓivhi uri ni khou ya gai ni sa ḓivhi uri ni khou bva gai. So it is important uri ni promote heritage yanu na culture yanu, ni dovhe ni vhe ni khou promote uri ni bva gai ngauri zwone ni vha ni khou zwi ita every day ndi zwone zwi ḓo kona u contribute kha hene ni khou ya hone matshelo. Kha musi vha mbudze vhaṱaleli vhashu uri honovho vhutambo vhu khou ḓo farelwa ngafhi nga ḓuvha ḽifhio nahone ndi zwifhio zwine vhaṱaleli vha nga ita uri na vhone vha vhe tshipiḓa tsha honovho vhutambo na uri ndi ngani vhona nga hafha ḽa ha-Dumasi? Vhutambo vhu khou itea Kalahari waterfront hono wanala ha Budeli, property ya hone yo naka nga maanḓa ina view ya damu la Nandoni 180 degree view of the dam. Nga the 24th of September hu ḓovha hu pageant, it's a gala dinner setup bathu vha ḓovha vho ambara dzi rokho dzo penya vha vha na dzi accessories dza heritage. Then nga the 25 ri na buffet ya vhathu vhane vha ḓovha vha khou performa ri ḓovha ri na all white party hu ḓovha hu na vhathu vho no tonga vho King Munada, hu ḓovha na vhathu vho no tonga Makhadzi, hu ḓovha na vhathu vho no tonga vho Colbert Mukwevho. So zwone ri ḓovha ri khou showcase ndi heritage na culture, it's Heritage Month. Ri ḓovha ri khou to showcase heritage dza mashango oṱhe ri na dzi contestants dza 50 na ṅwaha from 50 different countries. Mashango ntonga China, Spain, Slovakia, Liberia, next door our neighboring countries Zimbabwe, Eswatini, Swaziland. So idova I weekend yene hu ḓovha hu busy nga maanḓa. Ro partnera na zwi khou pfala zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa vho-mme Mbodi ri khou livhuwa tshifhinga tshavho kha musi vhathu vho ḓi zwi pfha uri ndi dzi 24 dza uno ṅwedzi wa Khubvumedzi ri khou livhuwa.